ikirango rero cuno munsi n'umuntu yatwandikiye yego umukunzi wacu asana dukurikirana ariko kandi yari afite ikibazo aravuga ati ikibazo tuneko gikomeye haruhande yuko nshobora kuba no ja peut-être no mu butungane cyangwa je n'ahandi hantu ariko reka mbanze nangure kugishira bari abantu bo muri PJ Classic FM muganiro byuko kare babanze bakimfasha kwiterera umutsi bari kumwe n'abakunzi babo hama ibintu beze bigende neza cyane numugabo rero mu gisagara ca Bujumbura amaze umwaka umwe wonyene yubatse no mudamu wiwe uko bigana kose birumvikana ko abo bantu ari bakiri bato yaba umugabo yaba n'umudamu birumvikana ko abo bantu uko bigana kose baracari bato cyane hariya bavuga muri rundi rurimo bavuga ngo naba saison mu Gifaransa n'aba jeune marié urumva n'abantu nyene bakiri marié nyene bakiri bashasha mu rugo ariko bamaze kuronka umwana umwe ubayutse rero nta n'indwi zitatu canke zine kwezi kurahera umugabo yarasohokanye umugore kuri kimwe mu bibanza bikomeye hano mu gihugu cyacu Burundi kimwe mu bibanza byo kwinezereza bikomeye hano mu gihugu cyacu Burundi nk'ibisanzwe umugabo wese bagomba gusohokana umudamu wiwe c'est normal bisanzwe aramusohokana baragenda barafata ifunguro baranywa hamageze ko bataha barataye imunda manembe ni bon bimeze neza atakibazo na kimwe gihari sorti yagenze neza marigore ko umugabo atamafaranga menshi afise n'akazi akora akaba yabaye ni nk'akabani bose ariko ko bigenda kose yari yaranjije aravuga ati muri ubu buryo bukeya mfise ngomba kunezereza umudamu aramutwara barasangira kuri kimwe mu bibanza nubwo ngo binakomeye kandi binazimvye hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu c'u Burundi barasohoka barafungura baranywa barataha bakimana gutaha umugabo akimana gushika muhira harya ngene binjiye mu buriri umugabo yakira telefone asanga harimo ubutumwa bw'umwe mu bagwiza tunga bakomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi tutari buze kuvugira izina hano kubera ko ntabwo yaturusha amafaranga ya publicity ari no guteza ikibazo naje hari urumva yego yakira ubutumwa bw'umuntu akobwa mu gwiza tunga akomeye mu gisagara cya Bujumbura ndetse mu gihugu cy'u Burundi aramuramutsa mugeze tumeze neza ati nta kibazo meze neza amugati rero sasa jewe nitwa naka arambwira ati meze neza ati rero jewe nifuza gusangira ijoro rimwe n'umudamu wawe umudamu wande wawe muguze tunga arabwira umugabo yego yari yasohokanye na wa mudamu kuri ca kibanza gikomeye cyane hamwe bavuye bakimara gusa gutara arambwira ati jewe nitwa naka ngomba gusangira ijoro rimwe n'umudamu wawe ati kandi ntabwo turi busangire ku bintu bya 00 oya ndaguha amafaranga dusangire n'umugore wawe ijoro rimwe juste dîner y'ijoro rimwe gusa gusangira gusa umugabo kirikana tuyaza mu bintu bya ABCD umugabo ngati ndagukute miliyoni 5 yego dusangire miliyoni zingahe 5 zinagimana jewe ntabwo ngiranje kubeshera abantu hano kuri mikro ntabwo ndakora ku miliyoni 5 oya urumva arambwira ati 2 3 4 5 nazo gukubita mugabo ijoro rimwe gusa usangire n'umugabo gusa sangire n'umugore wawe umugabo kiri mu bindi bintu bya azwe urumva ndabona kuri mo kuzuyaza ndongera ko zibiri imwe zibiri 3 zine 5 6 ndwi zibe ndwi 7 millions sawa francs burundais ari yana amafaranga y'amarundi uzi papa hama ijoro rimwe gusa sangire n'umudamu wawe urumva arambwira ati erega ntabwo ari ibintu byo kukubesha byo kukuzana ko ibintu bya 00 oya mbwira nimero yawe ya konte gira bikoreke vuba ndakwereke yuko ndi sérieux transfer bavuga ngo transfer direct subiramo transfer direct urumva ego transfer direct amafaranga urahita uyabona kuri banki yawe ego kuri konti yawe araba yashitse kuri konti yawe araba yashitse umugabo arambwira ati Zinagimana Kieba kagira miliyoni ndwi gusa gusangira n'umudamu wanjye ati ndakubita miliyoni ndwi dusangira ijoro rimwe n'umudamu wawe nta kindi kintu ngushaka ko bwana umugabo aravuga ati kweri nije natwara umugabo rero yarari nyaje ntabwo ari bwatuje ku miliyoni ndwi aravuga ati Zinagimana vyakabera ngira nkore ku miliyoni ndwi yego kubera umugore ati sawa kabisa
urumva yego umugabo aramubwira ati none se urashaka mubona ryari aramubwira ati hirya hejuru nimugoroba saa moya z'ijoro nzomurukira imodoka mbwira aho muba byose izimutore imuzana aho nsanga tubonane ijoro rimwe hama mu mahoro n'umutekano umudamu wawe yitahire ati nta n'ikindi kintu na kimwe nzomubwira tuzicarana dusangire gusa tuyage yego twiyagire umugabo aramubwira ati hama miliyoni indwi aramubwira ati none se raba telefone yawe ubu byaraje usanga byaroroshe usanga kenshi amanimero ya konti mu mabanki amwe ahura na telefone z'abantu iyo amafaranga aje ko bahita babaka message muri noze muri telefone yose ibaye operation cyaguhereza message mu telefone yawe umugabo ijoro nyine kiri karazo yazabona aka message teza cyane urumva yego votre solde miliyoni indwi n'ubusa bungahe hari ibiharuro ndwi n'ubusa butandatu zina ry'Imana akagira inkuru hari ikibazo kagwa hypertension aduga urumva utugwara ivuduka ry'amaraso amaraso aravuduka ku murindi ukomeye cyane yego urumva umugabo aratakira message avuga ati zina ry'Imana ati ni jewe wallahi ni jenze ko natwaye mudamu ubiriza ariko arabimarira yahise ambwira ati nese ndahindukira ndamureba aho yararyamye ndavuga ati jewe kabisa nje natwaye mudamu miliyoni indwi umuguzi atunga muhaye zo kuyaga gusa n'umudamu wiwe hijero rimwe ryonyine umugabo yabukiye mu gitondo yarayakira inoti umugore we aza gutanga yanakiraranye kutumva yamaze no gupangagura agaparcelle quelque part hariya mu nzira za Tenga urumva za Maravya ari avuga ati ngira ngo uri parcelle byoroshe cyane bivuye gusa gizubusu cy'umudamu nirongeye ahantu mazanye urumva yego shika ahantu mu gitondo rero arabwira umudamu wiwe kandi hutira muri mwanya wo kutisha abwira umudamu ati rero madam hari umuntu urumva yaciye abanza no kwiyemera harigere ibintu biza agacazamo akantu kakiryo urumva kubwishime abwira ati urumva rero madamu hari umugenzi w'umugwiza atunga tuzinanye bari banazinanye ati rero hari umugenzi w'umugwiza atunga tuzinanye quelque part ati yansabye yuko mwohora ijoro rimwe mukayaga ati mukavugana ati yansabye ko hirya y'ejo urumva mwohora mugasangira bisanzwe nyine mudamu anambwira ati ninde arambwira ati n'umugwiza atunga naka niwe yansabye yuko mwoyaga mukavugana ati ibintu bisanzwe nyine bimeze neza cyane urumva umugore arambwira ati rero ko ari wowe wimbariye nta kibazo na kimwe kirimo nzogenda duhure umudamu amubwira ati sawa ni bon nzongera duhure nawe kare wowe bimbariye umugabo wanje ni sawa kumbwiye tugende duhure ni bon umugabo arambwira ati yego ati numbwe kandi umuntu ni wa mugize atunga wa mugenzi wanje hajya quelque part ati nika jugujugu umugize atunga yakunsavye ubwira muyage nta kibazo ntari ibi wabonye ibya bindi ngo abagabo nibo bashefu hirya ntageze isaha z'ijoro umugize atunga banzarungika Mark VX iriya modoka nshasha kugwa miliyoni 600 zina ry'Imana urumva umviriza iriya modoka nose umuntu ahiniza rimwe ryonyine akambwira ati kubita turuve ngaha no mukamenge ngero garuke ndakwemereye urumva mu bisanzwe kirazira kumanura ibi uri muri V8 ariko jewe nabikorera byose noneho rero gira bamenye nyaza ngene ukuboko guhagaze kuriya ubwo kuba kumeze gutya kuri vora ntabwo nuyikorako amaboko yasutse hanze ukoko ndagushyira hanze urumva VX marke nshasha Land Cruiser Jeep iraparika ku rugo rwabo iratora umudamu imutwara muri cya kibanza bavugana n'umugura n'umugabo bamugize atunga barayaga ijoro rimwe umudamu aritahira bisanzwe ariko rero kugeza muri kano kanya umudamu asigaye yirwa kuri nyamugize atunga arataha saa 8 z'ijoro umugabo maze tuvuye hehe ati mvuye kubonana na wa mushuti wawe kandi neza cyane nta kibazo kirimo arase ntiyaguhaye amafaranga kuko umugabo mu nyuma yambwira ati jewe nahaye umugabo wawe miliyoni ndubwira gusa tubonane tuyage ijoro rimwe rero niza ndaguhamagara kugira tubonane tuyage nibisanzwe umugore asigaye ataha saa 8 z'ijoro ubu rero asigaye agenda kubonana n'umugabo
atigeze agira iki anabibwira umugabo wiwe umugabo rero nko kuvuga tuno ese sinagurishije umugore kiyago nico none se tayari kiyago nico irene hari ibindi nonaha yaragurishije usanga n'umungone yatanze ntiyanashikana n'inzo seti ibaze vraiment rero baramukwereye nawe rero yarirongeye umutoto mwiza ego reka bitwarire mugamve ko ari ubuga kandi ni nawe yabigizemo uruhare mugamve ko ari ubuga irene iyo twe ndababwira ngo umugabo niyo mutwe w'urugo niwe afata amadecision yose umugabo ntiyaba ari perfect urahari kugira ngo mutahurane mwuzuzanye se mwarasaze twasaze mu biki ariko Mike rero aranaharira gose jewe umviriza nanisohokera nkanigira muzi miliyoni twe mwebwe none se Mike urimo gutwenga wiyibagije agaciro ka miliyoni ndwi ndakubaza ikibazo mwaretse gusigana inkone ku maso mukaba abantu koko muvuga ukuri ntiyarose miliyoni ndwi nizo murimo gukinisha muvuga ngo koko yarose miliyoni ndwi none ntawuzi umugore awuzi umugore nagomba agende Mike nagomba agende Mike izina ry'Imana yabije umva akora ububwa bubi agararinda umva mutagomba kwigira abantu nk'aho mega ntimuba ku isi twese tuba ku isi ndazibonye ayo mahera uraha miliyoni ndwi nazobomba umva yararese miliyoni twahuye umugore wanjye afite 32 navuga n'amenyo afite 32 ubu rero yagurishije umugore byarangiye reka ntabwo ndarangiza umugore uyu nuko wamuhaye miliyoni ndwi jewe nubwo wanyera muri miliyoni zibiri basi ntabwo wamukayaga ijoro umviriza umudamu niba yaragiye ni geso yari asanganywe je nama nababwiye mwumwe ngo umugabo ngo niwo mutwe w'urugo ngo umugabo ngo vyose niwe yatanzwe n'umugabo wiwe uno munsi umugabo arashaka kugarura imene jewe nuko muriko mubivuga amazi yamaze kurenga inkombe jewe nuko muriko mubivuga muri no karakteri reka je nibareze ikibazo abantu buri mugabo wese dukurikiranye yaba kuri FM yaba no kuri page ya Facebook abari kuri page ya Facebook nasabye ngo mugire commentaire ego bagire ama commentaire abari kuri FM nabo batwa ikibazo n'ikibazo ndakibabaza buri mugabo na abagabo n'ungoma ko bishura abadamu banze mutenyeye banze bahore uwagwa miliyoni ndwi akagusaba just kuyaga n'umugore wawe ijoro rimwe bandike muri ko miliyoni ndwi ego Irene ntabwo ndi kuvuga ibihumbi majana indwi ntabwo ndi kuvuga 70,000 ndi kuvuga umiliyoni umwe zibiri deja umugore wiwe Irene ko ikayavuga ngo ayo mahera niki nivyo twari ko turavuga Irene abantu bo bashaka kubaho ubuzima badafite amarongo ni mabi yamutanze ijoro rimwe Mike mugura ararira umugore asigaye atahasanga piti joro yawe imiliyoni 8 indwi warazihawe kirungira mbwira umugabo kugira ngo bigende neza nkoreke nose ni mu bijambo ikintu ngane bwirira umugabo ahubwo na telefone boss nyiri mitungo yamuhaye amafaranga amubwira ati ukeneye kuzabona nawe kangahe mu ndwi hama mukubita ifaranga namubaza ati umviriza boss mukeneye kubona gatatu mu ndwi ego okay kubona nawe gatatu mu ndwi wenda uranyihera nk'utumiliyoni nka 2 nikorere projet abagore baruzuye mu gisagara cya Bujumbura ubu rero urahiritse ibintu uragurishije umugore wawe Irene kubera ibihumbi Irene abantu baragira kanu gato niyo ibibazo vyama bihabaye Irene umuntu arabumviriza sinagimana bamubwira sinagimana no mubwira ngo murashaka kuzurayaga nabo buri kangahe unyihera miliyoni Mike umugore wawe uramutanze ngo ni joro rimwe ni kuyaga sivyo sanga muri uko kuyaga ni muri yatuma mugati kuri kandi hama muyage Jesse nzondana bumvise ayabona yanditse ati ndiroje izo noti ni nyinshi cyane ntabwo jewe naragurutse narasohotse muri studio muragaruka mumbarira ko abantu bavuze 7 million francs Burundi
jewe ndazihabe ngo kubera umugore twawe afise 32 kewe Mike. umviriza izina ry'Imana yo mwijuru ntabwo noyebe miliyoni 7 kubera umugore Mike umugore asigaye gutahira ko Samuel Zoro rero ni hatana narasohotse ubisangira ihene ubisangira umugore w'abagabo babiri n'umugore w'abagabo umugabo yakoze ubugabo bubi jewe na kibazo mfise James miliyoni ku mufuko miliyoni 7 yonyene warahejeje yaragurishije miliyoni 7 jewe ndi kwisabira n'umugabo nabaze bosi ati umugore wanje uramukeneye kangahe mu ndwi unyihere miliyoni reka nakirira umuntu allo mureke namahoro cyane amahoro ni meza cyane nawe yihanganira kwe basi kwisi nzima nawe ubaho okay ihene we moi je dis la vérité tous les jours kuri mwo kilometero imiliyoni 7 urabuze umugore wawe sibyo kubera ko wariye gusa miliyoni ndamubura nande ntabwo namubizi nta kibazo mfise nta kibazo abagabo bose bafate bagurisha abagore babo agomba tesa abagabo bose hari witwa Patrick Akizimana kuri Facebook avuze ati reka ngo nagiye kuko miliyoni 7 ngo ntabwo zansanguza umugore ni ikintu gikomeye miliyoni nasohotse irene abantu ubu bashaka gutunga mu isegonda imwe ugiye ugakora imirimo yawe ukiyungunganya miliyoni 7 niwo nzira ngo udahemutse uvuze gute miliyoni 7 niwo nzira ngo udahemutse utarinze ariko yarose ibintu byoroshe yarakosheje umugore aho barera igihari nashaka nereke no gufuha murazi miliyoni umviriza 7 millions Burundi yakoze ibintu by'ubugabo jewe ndi kwibwirira umugabo nabazo no mu bosi ati umugore wanje mukeneye ko muyaga ryari uzurama miliyoni namwibariza icyo kibazo cyonyine Mike ubwo buzima buragoye kubamwa Mike kigise ari muzima gataha je suis millionnaire je kumba millionnaire kuko ari miliyoni 7 urabaye millionnaire miliyoni 7 urabaye millionnaire none se ntabwo msamiri ntabwo msama miliyoni miliyoni 7 yonyene ubu rero wabaye mugwiza tunga mu gisagara cya Bujumbura abantu bafise miliyoni babaharura gute baharura kugura konti yawe ariko miliyoni none se bise vuzendwi ubu rero urabaye mugwiza tunga kwera miliyoni 7 umva jewe nakagombye kuba ndi uwo mugabo nakagombye kubera ko mbonye ko wabwo korasiyo mbiriza kubera ko mbonye ko ibiganiro byabandanije hagati y'umugore wanje nawe nahita nanafuna bosi nyiri imitungo mu mutekano nangere nkamaza ngo uripfuza ko muzamura yagajya ari kangahe n'umudamu wanje hamunyihera miliyoni nuko allo umeze neza sawa Alexandre Mtito Alexandre miliyoni 7 yego noti gatumutse pe pana muri studio hano Indira mugabo kuri nako kwazinje n'ijambo ryazinje Bwana merci reka kugira jewe nakurira ko muri ndumva uri kurangira ko muri miliyoni 7 nibaho Mike makuri ikintu rero uragumutse jana abo no gusogana naso miliyoni 7 wi turakumva miliyoni 7 uyasumishije mu mwaka yo bahetse mu nasoma ko baniye Mike none umugore aregagiye kuba umugore wo mugwiza tunga wa muntu Alexandre akoko kinone icyokogwa uwo mugabo yarabaye imvera ruguye ntiyemere ibizokurikira cyane gose erega umugabo jewe wabwo uyu mugabo ikibazo je mfise erega muri mutizi kazo je mfise uyu mugabo ibintu yabituzanya kugira ngo bimare iki nta kibazo na kimwe kirimo ufise miliyoni 7 z'amarundi mesher zami Mike amaherere yakiri muguno musi nimba yabizanye ariko aricuza rushara babaye uwo yisamburiye ko Mike allo oui ni muyage muhuza reka tubateturure ni mushwana numva ko ikiyago gikomeye cyane ndiya basi mukina ego basi ego umugore simpene bagurisha kilomayi cyane
merci beaucoup erega ntiyamugurishije barasabye umaze kwemera ko aka kanoti kawe wowe wagafunze wagateke ubaye miliyoneri yego reka ndaguha akarorero kamwe nta mukobwa ashobora kuza ufise fewiti akamwanka akatora ufise ugenda ivyo ni abasi hari kera biri kibaho yanse ufise inoti kandi wa wundi akenye akamwemera ni wawe bakamuvuga ati wagipfuye ku muhungu atagira mugabo mu nyuma bakarondera buke bagatangura kukirago mu nyuma bakaja ku matara y'ipama hanyuma bakaduga kuri Dodoma hanyuma ku ikinga hanyuma ku moto hanyuma nikabaheza urakoze cyane abasi reka nakwe umva Irene izina ry'Imana mwijuru ibintu abasi avuze hari kera Mike umugabo no musarika arasufra ari muri sira gutagira uko yavugwa arababaye ubonye aho arazwe n'ikisika afise miliyoni Mike biriza aho uyu mugabo yaratunze parce aho yarashoboye gusohoka umugore wiwe akemera kana uyu mugabo ngira ngo muri ya ndwi zimu umugabo afise ashobora kuba afise akabazo mu mutwe yareka yarataye ibanga izo ngoro nafise Hello, oui umeze neza tumeze neza kabisa ndamukiza kilo Mike arakumva cyane yego hama interero yanje uyu mugabo yego icyagoye nico kinini gusoza ico yatwaye cyane urakoze cyane urakoze cyane abaruganirwa baragenda kubo urakoze Irene abambe nakubwiye kilo Mike abagenda ku bintu tuba umugabo yikoreye n'amahera make cyane nimba umugore wiwe umugore aragenda atamusezeye reka twumvikane ngira ngo abantu babe clear tunarikuye no muri aya mahera gusa uno munsi umugore aragenda mbega umugwiza yashoboye kuba yoriha ayo mahera kugira ngo umugore amuronke sivyo Irene uno munsi nta ngwara zoza kuzanira urugo rwiwe mubaze ikibazo kimwe uno munsi ni abadamu basohoka bakaja guca inyuma abagabo babo batabaye amahera bitandukanye n'umugabo yamutanze bitandukanye kirimo umugabo yamutanze umviriza ibintu umugabo ntashobora kuja no mu umugore kuba yatanze miliyoni ndwi akagenda ni nkuko umugore ari kugenda kandi amafaranga atanzwe ahubwo rero umusaba ari umugabo kuko yatwaye miliyoni ndwi Hello oui mbere ubwo ruguza tunganywe ko barwaye sida indwara mu muryango ryame kare indwara zarabaye ndase ariko uno munsi uko avuga ngo yokwatera uko nyene agiye guhomba ubuzima w'umuntu we niba mugenzi tugabuze agiye guhomba umugore n'ubuzima zobuhomba uwo mugenzi tugabuzayo n'abandi arabagurira cyane nuwa mbere n'umugore mwiza yarabonye ku isi yose mwiza nuko n'abandi yarasanze yabaha amahera bon jewe nerekanya mariage vuba ahubwo buriya navyihojeje amezi nimero y'umu bosi mite mwirondorera mubwire naragize mariage urumva mite mwironderera murabo bari kuri Facebook ubutumwa ubona ko ari bwinshi cyane basomera amakomantere yabo reka ngerageze kuraba yuko no makomantere yabo no yasoma ariko vema ivyo bintu bihagarika Mike ntabwo kubira umugabo yakoze ikosa nakosa yakoze Mike 7 million mva Burundi zina ry'Imana yo mwijuru ndarahiye nimba nakosa yakoze heba kubera umugore twabuye afise 30 nkagira ati 30 nabibaho uyu munsi nimba atakosa yakoze ariko ababazwa niki yatwituye ashaka iki reka so message ya Grevis Grevis nabona yandikiye message kubera ko Grevis sometime avuga ukuri yego urumva atahubwo uramubwira minsi yose basi uzurayaga nawe umesetse ariko Mr. tekana no senzo gusoma commentaire atimbariza uwo mugore yaremeye ko genda none nimba umugore yaremeye no kubuntu yogenda rero inge ayo niyo ncika kuko no kubuntu yari kwijana nabo bakobwa muri kumwe aba yari kuri kumwe barabasaba bita bashuga daddy Mike abantu dushaka kuba ubuzima burengeye ntidushaka gukora dushaka kunguka mwanya
wewe ivyo urimo kubivugira kuri micro PJ bana we uzi kimwe na vewiti yohagarare kuvugisha ngo wemere ikinga hafi y'ibiduha amahoro Mike uwo mugabo niba yarashoboye jewe uriko uravuga ibintu nk'ivyo akadota uwo mugore n'ayandi yo yatanga akayatanga ahandi mwaramutse twaramutse neza mumeze neza cyane pe ego Mike n'amahoro meze neza ego ndi Jeremy muri Dese ego Jeremy ego ikintu cya mbere umugabo yakoze amahano merci ego hanyuma iyindi sase ndabibonamwo ubu mengo urukundo rwasimbuwe n'amafaranga ego cyane ego ni ukuvuga nta rukundo rugihari ego hanyuma ni ukuvuga iyo umugabo kubera ibyo umugabo yakoze twisunze bibiliya ego icyo azaba cyose yabitewe n'umugabo cyane gose kandi azabibazwa aho tugiye muri bibiliya ego rero umugabo nawe kubera yikundiye akanoti gusumba umugore umugani w'amayi ntashavurira umugore ngo atahateba nawote ahubwo umugabo navugane na bosi tiwansubiza inkwano atuma muheba burundu ego je ni uko ndavyumva murakoze cyane reka dusome ko commentaire kuri Facebook witwa Furdoreni naze ati yaragwa witwa James Barakat kilometre naho kundu kuntu zisangura abakobwa hano barimo kwirashangisha utuntu mugabo ndazi yuko umviriza ahubwo jewe indi cadre mbibonamo nuko umugabo ikose dore umwagiriza niyugurutse ngo bibwire umudamu biwe jewe yamaye amafaranga no hitanzaga ahubwo rero yociba project yanjye agateje n'umudamu wanje hama ubundi inoti y'umukire inoti yengira amafaranga tukayifungura neza none Mike icyo twahagaze ko ingaruka mbi ku muryango n'ubuzima uwo mugabo uri suko akomeye uno munsi abantu bakunda amahera bashaka kubaho ubuzima badafise ugasanga si izindi ndwara none se ingwara umunsi baziguye niba bayeho kubaho none n'ibyo bintu bija muri 7 miliyoni ntabwo baziguye niba bayeho gusa nishura kibazo mu majiji ntabwo uno munsi abantu bagwaye ingwara ntabwo babayeho Mike kubaho n'ubuzima abantu bagwaye ingwara uno munsi batikwegeye nibo benshi Mike umviriza nyosome commentaires z'abantu ariko bandisomeye niya Fidele yavuze neza Fidele yavuze ati jawe reka ndababwije ukuri imiliyoni 7 ntizibaca umutima nta mahera sumba umugore jewe nta mahera norutisha umugore wa umugore wowe uvuga uko witwa komeza Imana yabona yuko avuga ati vraiment ivyo bintu bibayeho witwa Guillaume ati umugabo nta kosa yakoze kuko no ku buntu byari kuba atanoti zibonetse noneho uko inoti zabonetse ni sawa uwitwa Eli Nduwimana ati ndabumva cyane ndi Nairobi muri Kenya umugabo nta kosa na kimwe yakoze kuko na Yuda yarariye y'umwana w'Imana kandi yarariye ariko yahereye ndiko gusoma commentaire witwa El John ati mwaramutse amahoro y'Imana hama jewe kuganje amayara yatoye ntabwo yagize nabi kuko uyo mugore byumvikana ko yari afise yongeso kuko niyo ataba afise yongeso yari gushika ati ku mugabo hama akamubwira ko adashaka ko umugabo wiwe umugore ntangeso umutwe w'urugo ihene bavuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo ngo ni wari neza nimba yari adasize umugore yagiye ku mategeko dusome commentaire ngo wiki Teodo none se ko mwarakaye n'ibiki oya nimwe umugabo umugore yinjijwe mu bintu arabandanya turabaye murimo kubabarira kuri zino mikro oya irababaje no umugabo nawe mama yababaye umugabo nawe afise miliyoni mwena murimo gusa kwirashangisha utuntu hano kuri mikro mwivugisha utuntu umugabo nawe c'est un vrai millionnaire fisi ranga miliyoni
azoguma ari umumiliyoneri Witwa Lacazette Samson ati morning the Fabrice muri Afrique du Sud burya umugabo wewe yamutanze kuko yabona umugore ariyo ngeso yari asanganye kuko niwombwira ko umugore yokwemera kwidanza ngo nuko abonye umugabo ahawe amafaranga miliyoni 7 ahubwo naho boma miliyoni 2 no mutanga kuko camona ko ngeso afise yo kwidandaza ahubwo yaba ari umugore wibanga yari no gushwanira umugabo wiwe atahubwo Yesu we ndumiwe cyane iterite Eroge atarakabona yatoye kuko ku mubosi yari amaze kwiyumvira uwo mugore yonamutwaye atanijana rimwe amuhaye neza cyane uwitwa Predozic ati abasitari kuduhenda twereka once verity Yemeri King ayo mahera abagabo benshi buyajya na kilomayike arimo kajugujugu na jewe ndimo uyu ariko Irene ndakubwira dusubire ku matirizo abantu kugira ngo Irene uno munsi namushika umukunda Mike tureke gukomana zimiti reka dusubire ku matirizo abantu kugira ngo umukunda ni wakwemera ku muntu numugwiza atunga ariko ntuzi ibyatekeye muri reka tubandamira ku manteo kugira ngo abantu nyene tubagaciro mu kanya gato turangize n'ikiyago tuje mu bindi uwitwa Fridolati jewe reka ndababwiza ukuri imiliyoni 7 zibaca umutima tinama nasumba umugore kitwa twayisomye witwemerera Nizigimana ati nimureke guharira kuko niyo atari kuyamuha yamushatse ari kumuronga kuko ubukurushimbo kuburesha ibijuma giriki agutwara imene mbanere commentaire mwatandanya witwa Bosco Muzimana ati bite mu Burundi turabumva nino muri Zambia sante Bienvenue best ati namahoro hama imiliyoni 7 nipfungo ikwiye ntabwo yozigisha kwera umugore kuko umugore we yozana n'uyundi kilomike ndamushikiye ni bienvenue mwitenga merci beaucoup witwa Elvis Ramon ati wa kilo nibareke kukwicisha amajambo nta numwe yosiga abakobwa bubu haro barusha kuyakunda ati ni hatari kilomike erega ubu abantu bubu bashaka ubuzima bwiza bibereho neza hinge wewe wabona miliyoni 7 utarakora kuri miliyoni 2 ukagenda utayakiriye ati kimwe umugabo nabaze uwo mubosi asaramo yewe iyi niyo gahunda nziza yego azangira ibintu nyiri pesa nyiri bandarge mahera yego ati boss mumwifuza kangahe kuzamurayaga nawe munyeri pesa Classic FM uyu mugabo kota abajije muyagike kuyaga biratandukanye yatoye miliyoni azoba baratutsavi merci no kubgawe Fabrice ati morning murameze neza mubawe muvugana na Fabrice Love Zambia ikiyano naco numva kiryoshe gusa nuko numvise sujingira ngo bayumvise Theodore niragira ati bite kilomike Theodore mba ingozi uwo mugabo yashaka kwibera umukirepe nyambo umugore yamutwaye atamukunda witwa Lulu Louis Janfan ya haya ati kilomike wobawe buja na wangu mugisha no mutanga merci wono ubise nukugisha ibura amahera Patrick Agizimana tireka man naziyaba kuko miliyoni 7 ntabwo zaza kunsambuza umugore n'ikintu gikomeye cyane urumva n'abandi bagiye barandika ama commentaire ubona ko ari menshi gatandukanye awitwa Nishimwe Zatamara arahera ntakibabaje nko gusangira umugore muri babiri ibaze vraiment ariko my god ibi ni ibintu bisanzwe bisanzwe yarayemutse nama uzisumbishe umugore wawe kira nka telefone nka zibiri allo allo meze neza sawa meze neza cyane ikiganiro nacyumvise gusa numvise bahire niba barimo barakwifasha yego cyangwa bafashe dimuntu wanje bariko barakwicanira nyamuhungu bafashe urabona ko binato imiliyoni 7 bari mbega bagusabye umugabo wawe mubiri cyane kugira balance ibiro bingahe balance ibiro bingahe mubiri cyane bagusabye umugabo wawe imbere y'imiliyoni 7 yego Notora umugabo hibera notora umugabo ahandi naho umugore niwe yiyaguye yarisanzuye cyane nene yamutanze Mike cyeraje umugabo wanje umugabo niwe mutwe w'urugo niba ari umutwe w'urugo yatanzwe n'uwo mutwe w'urugo rero najewe ari umugabo w'iwanje akantanga nogenda ndiruka ikambabaze basi ndiruka haje Madame Patron arakubwira ati ndagukubita miliyoni umugabo waje usangira ijoro rimwe eka bo vyemera ntabwo vyemera cyane kwemera Mike reka yakirira umuntu allo Irene oui ya Alexandre Garza nagira mbiri ikintu kiro Mike yego ubu nyene wo mu ha promotion akaba ministre
bagasanga bifite abagore babiri ntibate babukura cyane ni uko ariko Alexandre ibyo ntibihuye umwe yatanze inoti kugira ngo yirongere umugore uwundi nawe n'umugore w'umuntu birahuye none ubu yagarutse kukwitura umufashe ahubwo kurondera kandi niwe yayikwegeye murakoze oya reka ihene natekereze acana wose niwe yawicaniye Gravis yarahemutse yakoze ubucuruzi budashatse terekamo kamera imbere yanjye nginavuga ijambo hamaje cyane sisona kuvuga ikintu Gravis ibinkorere terekamo kamera imbere yanjye reka nakira umuntu bakigutereka allo oui ni sawa ni sawa cyane banyita telefone mtoto wa Ngozi ego mtoto wa Ngozi je ndiko ndiyumvira iki kibazo kirakomeye cyane ahubwo umugabo afite izo noti kubera umugore burya arinze agenda ariko nawe nyine haba hari ibindi business abari yatanzwe n'umugabo ahubwo rero niyo abazigise izo noti aronderemo ibindi nyine bubaka urugo nta bindi tengano batereye sara verite merci beaucoup Gravis utatamo kamera yego inge ndabikoyekizemo yashize waje kokera abantu tugende ego reka vuga jewe rero ego turanagiza kino kiya sinzi ko tugiye kuranga cyangwa tukakira abantu turakira abantu babiri twakira babanza bakira ngo tuzinzabwira tuzotuge tubigira muri conclusion allo oui ni gute ni sawa cyane tuvugana nada twakuye ari he Maria ndamubwira ngo ama ego nafitena za ku murongo ja Kapiteni aza kuza ku murongo saa 8 n'inusu muri programme nshasha. Ego bon turangiza. Tugire conclusion kugira ngo nsinzi ko tuja mu makuru. Ego. Fast. Icyambere. Yego. Tubanze twemeranye yuko umugabo atakosa na rito yakoze. Urumva? Irene, reka tubikure mu bishobisho. Tubizane muri réalité des choses. Biragoye ko no munsi baguha miliyoni 7. Uziteshe ya. Kubonana gusa n'umudamu wa ijoro rimwe ngo uziteshe ahubwo tubleminga umugabo ko atigeze abwira umudamu wiwe igituma agiye kubonana n'ujya mukire kandi n'icyatumye babonana arica amafaranga nayo uno munsi aba bose bariko turiko turavuga kumure umuntu wese afite ukunge navyumva ariko reka tuje muri réalité des choses Rosemary na Irene umuntu agukubise miliyoni 7 ni wari umuzi muri ahantu urumva abwa ati nabonye umudamu wawe shaka ko tuyaga agukubise miliyoni 7 arakubwiye ngo tubonane ijoro rimwe gusa dusangire urumva kandi baragiye barabona ijoro rimwe nari kintu kimwe kibaye hagati yabo nukuyaga gusa kubaye bisanze miliyoni 7 ibi bintu byari bigoye ko umugabo biva imbere cyane byari bigoye kandi ko n'umugabo ashobora kubyara Mike urumva byari bigoye sincérité ego muri réalité des choses byari bigoye ko umugabo yanga miliyoni 7 wumvise ko ari gusa kubyara Rosemary erega se ibintu by'amafuti miliyoni 7 zamaze gushika kuri konti yawe urimo kuziharura uzibona mugabo tubleminga umugabo katigeze agira ikintu cyo kubwira umudamu wiwe bien avant icyatumye amurunika kubonana n'uyo mugabo urumva niyo mugwiza atunga ni wa umugabo yakoreye ikosa yego iyo aza kumuguruka akamubwira ngo hariho umuntu yasabye ko kubonana nawe kandi yamaye amafaranga nuko madame ikosa yamubwiye ngo n'umugenzi we nkaho umenga nibisanzwe urumva madame wo kwemera mukabonana umudamu agenda bizi neza yuko umugabo yahawe amafaranga miliyoni 7 kandi amafaranga uko bigenda kose hari cyo gufasha mu rugo umudamu rero yari kumenya ingana n'ibyo yitwaramo mu rugo shit yari kuba ari umudamu umutima kuko tubyemeranye ashobora kuba yaramurungitse umugabo muri buno buryo ariko umudamu nawe inongeso yarasanzwe ayifise kuko hari igihe umuntu aba imbarutso y'akantu gato cyane ababiri cyo gutuma baciye umugani ngo wakubise washaka kugira iki kurira wagomba kurira urumva umudamu ashobora gushikayo wenda yari afise iyo gahunda yari yifuza hama bikaba muri iyo cadre yarabigomvyemo ariko umugabo ikosa ryonyine yakoze n'iryo kutabwiza umugore w'ukuri yuko yaronse miliyoni 7 kandi ari z'umukire yamusavye kuyaga n'umudamu wiwe ariko sincèrement byari bigoye ko umugabo yanka amafaranga miliyoni 7 bamuhaye amafaranga menshi cyane yego wibaze rero umuntu muyaze rimwe Irene ibaze ko n'umugabo no mugwiza tugo yanamunukiye n'amafaranga ataba tarabonana
par telefone akamubwira ngo ndakeneye gusohoka n'umudamu wawe aho byari biragoye yuko cyabigora isuku byana kandi kumubwira yamubwiye ngo nukuyaga bisanzwe urumva rero umva gusa kubera ko yego byabaye nyuma bishobora kuba byabaye yego bikomeye cyane byatumye uwo mugore umunsi umudamu aba atire ku rugero rukomeye cyane hamaza kwisanga hari izindi mbogamizi n'umusiko ziraba harimo no gutangura kugaya umugabo ndetse no gutwara ibindi bintu muri kadre bitari birimo kandi ikindi nacyo Kilomike byari bigoye yuko uno munsi uwo mugore ashobora kugenda akorana n'uwo mubosi hama nibareke kugana nibareke kuguma bavuga nabasha tube turashira ibintu aho biri ni byari gukunda kandi deja bategereza ugasana kandi nituzi ibiyago byabereye hariya kandi ikindi nacyo yarashize muri balance y'umugabo wiwe yego n'uwo mugwiza twe nibaye ngo kubandanya yavuze ati reka ko nituje kure ya kamere z'abamama yego siko nituje kure ya kamere z'abamama eske mumbe wabaye gute uno musi biroshe ko mama ashobora kuba attirante canke attile nakano gato cyane abonye kundi muntu katari ku mugabo wiwe kandi kindi naco yoroshe gose ikosa umugabo umugore yirumvira ati umugabo wanje deja niwe yantanze urumva ni nayo mpamvu ntegereza gukora ikintu cyose kuko niwe yantwaye erega niwe yantwaye rero ni hamwe n'iryo gutaha ijoro ni hamwe nuko kugumana n'uwo mugabo ati jewe ntacyo ufise nakari umugabo yarantanze nta rukundo kandi umugabo erega eske umugabo bafise ikimega yego nikindi kintu bavuze babaye gutoneke kuko nimba atari ingeso yarasanganye ntiyari kubandanya vyirepeta ko akunda kabandanya kariyo baba bakoze ko neza avuga ati aramurungitse ubu ndasi uburenganzira cyane droit de sortie irahari tuje mu bindi yego conclusion umugabo nicare n'umugore wiwe urumva natasanga umugore n'umusore muri calibre kubandanya nawe urumva natasanga umugore niyasanga umugore yamaze guhindura ivyiyumviro biri kuri boss nkiri faranga aramureka je ntanamufatira ahubwo sino kumureka gusa nabwire boss amukubita inoti y'amabi bigende neza cyane yigumanira umutoto twigire mu bindi abatoto barahari na mu maracare desiri bateri ni bon oya gusa nitwo ja kuri uwo mugabo agurisha umugabo wiwe nuko reka tuje bakuru benshi agenda mbaga atatwa na Mike yavuze ko vuba ivy'ubusiri batera arabivamo nuko bataye umugabo wawe